Asik. Cinta kakang mengseno ibarat kamera ngeblur mengsejene fokus mengseno bae. Asik spesial buat calon pengantin kemudian Lipi Muda Anak siang Ibu Erudi Tete Lora. tambah gede tambah kenceng cinta ibarat sinyal luwi gede demene tambah kenceng cemburune. Mimi Kaji Wartini diajak. Mimi Kaji Wartini ayo kepada ngaplang-ngaplang jeninganan calon pengantin Bunda Nelipi sikat Nok Empa Nok Seli Nonok cantik ya kedik curiga malah pengen senok curiga cemburu malah pengen senok cemburu cemburu curiga tandane rindulan cinta. Obat cinta kadang butuh rayuan kompak mana duwi enak tas tukaran Papi Aim diambung batuke Asik. dijamin pasrah ngaplang-ngaplang. Mami Nani Papi Aim tambah gede tambah kenceng cinta ibarat sinyal luwi gede demene tambah kenceng cemburune. Asik Papi Aim Mami Nani Big Boss New OGD sarang adikane kedik Iya bidang bos model Papi New Aim OGD Big Boss PNJ bos PNJ Dalan Papi Aim. asik kaki calon pengantin itu Bunda Nelipi ya Yuzia curiga malah pengen senok curiga cemburu malah pengen senok cemburu cemburu curiga tandane rindulan cinta. Asik obat serem banget Sandy Bos Muda. Cinta kadang butuh rayuan kompak mana luwi enak tas tukaran diambung anune Apa, Cek? dijamin pasrah ngaplang-ngaplang. Cinta mamas mengsana ibarat kamera ngeblur mengsejene fokus mengsana bae. Asik calon pengantin Ayu Bisma Bangor apa sih orang cinta kita watawon. dudu watawon dengan watapol ada kan calon pengantin